Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kepada Allah setelah kan. Iman itu terletak dalam hati ya. Kan. Sungguhnya hati ternampak. Dan sekiranya kita letak barang-barang yang nampak dalam hati, kita jadi sayang pada barang-barang dalam hati, sungguhnya itu salah tuan. Sungguhnya kereta di garaj, rumah di tanah. Kan. Dan sekiranya kita sayang pada benda-benda ni semua, itulah kesalahan kita lah. Kan. Jangan letakkan benda-benda itu dalam hati kita lah. Yang kita letak dalam hati ialah Allah SWT dan Rasulullah SAW, tuan-tuan. Ini yang sepatutnya kita letak dalam hati kita. Kan. Syurga. Kan. Itu semua tak nampak.